bona ke bone mo dikganyeng go na le Facebook group e bidiwang One Stockpile Mamang ha ke go pro leina la teng ke mang ke be ke joina ke bona mo dikganyeng gote e save batho madi ha ke fitlela mo teng ke fitlela go na le motho a beile sleepy sa go Pick n Pay clothing a re go na le sale ya 70% ko Mamelodi so nna ka ke rata dilo ka gore ke ne ke na le nako ke be ke ya go teng ha ke fitla go teng vele ka nnete ke sale ya 70% so ke itheketse dilo ha ke tla mo gae be ke re yo gongwe ke go le wena ke go tswele plan o ke go rekela dilo e seng wena e seng wena utlwa ne ke nagana gore maybe ke rekele setlogolwana sa gago o na le ngwaga tse kae 7 to 8 o le di niece tsa gago tse pedi 16 jo ha ke tsore ke size mang eo ke tla tsa video tsa diaparo tse ke di tlhophileng ka gore tsotlhe ha di smart go na le tse di smart go na le tse di seng smart nna ke tsore bana ba gompieno ba apara eng so ke tla tlhopha tse ke nagana gore di neutral nyana ke tla go romela video tla mpolella gore ke ntshetse feng and then re tla dumalana mara mpolelle gore budget ya gago ke bokae alright sharp ga ke tla make sure gore e less than 1000 Sejahile uzisinde thina sibonane ezempile abale ukuthola uthando kuwe hliriswele my baby zifike kuwe